Sudah nak cak kamar tinggal lem no. Asli. Yang baru yang mengkomplain ni. Mo. Asli nak. Dia ada orang bai. Yang titera yang nagkumpay bi day terus nang macam ni. Alay ban aman ya keren ni siaru. Siang ngambil mari ngacu ang robor. Uang ngam puar mai ni sino. Ya ya pe. Jangan umur nanti ni amai ikan puar. Kemudian squid ke kamanor ke nyalai ilan mo. Dia pada wan komplain suan amat baik boleh entah leong ngau tengok amtek su. Mau kili amai rumah senang. Rumah senang lagi rumah senang su amai rang lah itu bang amai idon cengang start bro. Amai amai. Ma ying dia kasih. Antai lah orang sih. Belum dah. Dia dah ganti uang. Lain ngau mer. Orang Umi bu manajer ban. Layak krem unton sana. Besok pun terang satu ibu. Kita mana dan makna batrau nyak nempar do kosi. Ye keren nrai usuk kerentang ketir. Karkam kam nomor paling kelop. Ini kita balik ke ke bakar jadi kan pun lagi ketika tempat ulang mesra tempat lagi company aku. Dia mana lah dia. Nama dia aku ke bakar jadi dia ni. Kau kah? Ayi ke bakar san. Dia ke pencabar kinusuk ke dengin tanah pelagara. Dia ni. Dia bawa kina masuk masyarakat. Dia benda. Peminta ulah belok ya hati ai. Usah jangan ke rumah cukup dah. Ada ni. Kini letak coba. Tak kini kita lagi beren. Beksi amba. Ya apa? Karena ya apa kamu dah ulah belok. Hai coba coba angkat hai kelan hai aku. Ada ni macam. Dia hai ke bakal san jadi kau. Udah kampan pelaya kau. Kalau bakat orang ngamli ubah masuk ke dalam kumcai terang kata udah tak ini. Tapi yang melapar tu bangkir. Yang dah cerita yang kata kan. Saya angkat ni atau ubah melapan palat. Wat apa yang kita kejeng julor ki yang kisam nak kejeng siat ki mau nak kejeng betai mau dah kita ke company hendak don bakpat ba empat don kino kejeng jabos ngusi adu menta ha kejeng nak jurem kablolong ha kane kesin sejangan jong ketyo beladam kinong elam jong keseng marbisu gelapin iru eki yang kebelapai ketulum nak kejeng siat umau bat ki bapat kejeng hangyen nak kalian kinong song kumjuk kinong elam keseng samla kelai thuru ba kejeng orpat lut ka kenro jong ki yang sabriu kadai namar kejeng jur pelat kejeng khnyo ka khendau ha kapor bat pen bithe ya ki mau lapin iru ba ki mau ki basit syakiti ki yang briu badu syaki per bat syaki pelawi yang kim dei shu ki mau ki baret habakran ba kilap sai khubor uprestan keseng samla usamla alfinsun ulai thu babon kisnong ki bangat hak te kejeng trekam thur mur jong te company katkum kejeng thu jong u ki khna school jong kamadan yasit bedang snong LP school kilalat na kejeng ja basngusi hadian ba ki mau ki basit na ka te gejaka pentai surok kilahap hak te ke school tamaka company hadu menta kampat siu setia ya ka bailuksan kinong ilam jong seng samla kila ongru bahak kejeng sisa kim kwa setia ban penthut ya kejeng pentrei jong kate kesurok henrei kim lapat ban chulong tangkum kinong pekai habaki yo priang ya kejeng ujor nagi pat ba nong song snong ya kejeng sha penjulor gi yeng kisem bat kejeng ret mesim ki hablet ki ba penkhre ki exam kut snem namar kejeng pen thei mau ba khlem bo por da kate company kate ka kinhun kebayo alang ya kejeng kesan jong ke FKJGP marbisu bat ru na kahima marbisu kalong balada ka company hi ka yai peteng menteri kam hakte ka rukom bat lada kam siu ya ka bailuk san kimban se bandawa nak sarkar bade ban pensenge shwa ya kajing pentre kaladon ru kajing keno na kilong song snong bawat kitolong kilado badam lut nadu bawan pentre surok da kate ka company halor kate kajing ja na kaliang ka seng samla klada ban ujoru da ke ijahar ha mongap outpost persya ya kate kajing trekam jong ka company Mesti bangin haban ya da kadi ti jong ka an bangin haban pha de ke FIR sikit pulit jong mongap polis outpost kadaw kolong ba ada banyak kenduk yaki nong penyat jong BSC jong ka company ka pentre ka ni jing trai ba halor ka jing penjulor jong ki nak plasting ka ba nak por sa por bala penjat yaki yeng kisam ka ba lesi ka ni jing pentre ka ni ki jakatre kalong on scientific mo kadaw bang kren ta kalong ba adu ka matangi mi ba ki nakaliang jong company bakan install yaki loudspeaker yaki alarm haki jaka bapan thaibom kani kajing ya light naki kendon jong government halo ka blasting kajing ya light albide ban bu yaki kendon ki ba ki safety measures hakmat mo so kin pen thai yaki construction site
kabu jing mai ki nong song snong ke mar kun do flai I ba hagi yeng ki ba hang te neng ki bobon ki yeng le julor munde tang ki ti kang te ndre ki don ki jaka ste apo mau kenan apo madang sit ka preng snong madang sit ki bobon ki yeng hang te le julor nak daw jong di ka blasting te ndre ka daw ka jing sida wat ka jing bam jing khuit mesin jong ki nong song snong kim tip kalat garanti bakin complain sessiono dek lalet u orang ba snong kuma gade gerkom te orang ba snong ula phone yangi bagi train kat ba ninte lakam dengan kiting pentai bom pathar bala banong te bat nakaliang jong seng samla mar bisu ma ni pentau jong sokya ba bat ni persiang ru ba ngin pesange swai ni kakam shwa pat pentrai biang ngin haban yo ka assurance naki company ba kani kijing tebom ka di banlong systematic bat kepala ban yada naki ye kinong subsnong naki nu jing ma jing mensau de na takada nak kijang ke himai yong ba pakajia kamni buat ngin hap setel chang ba mata lo kan benar kok ya ini kijing terus de kala ya kan benar empang ni mat sau sambalai dadunan dia boleh ketok benar yo jutik kan benar lah ya ru tapi bawa biki la bypass ramai sangat atau kepur bah kila mungkin sangat kamu apa kila ai ka inusi ke kila le la kale inusi without condition terms kamu lagi ni ramai senang bah aku ini sih pen macam coba hima berikan dah te long mo mata bon ki yeng kila bon ka adu ni mama kantor kana ka long kom nakalen hima kan long ki ar ni thos kopi ni pan se ko macam balik sun hable katanya saya lah lambat kan nikah kamu kebaik kendau kah hima kan nyok na hak jing sia ka dai banjo 10% kebaik kendau